Yes, ni umutwe rero wa M23 watangaje ko wafashe umujyi wa Kavumu uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko M23 yinjira muri Kavumu, muri uyu mujyi hagaragaye abasirikare benshi bo mu ihorero ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahunga berekeza mu mujyi wa Bukavu uri mu birometero hafi 25 uvuye i Kavumu. Umuturage uri muri uyu mujyi yumvikanye avuga ati barahunze. Ubu M23 rero igeze muri Kavumu. M23 iri kubirukansa, abasirikare bari kwiruka cyane. Ayo rero n'amagambo yavuzwe n'umuturage uherereye hariya mu bice M23 yamaze kwigarurira. Kavumu na ahantu h'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo kuko niho hari ikibuga cy'indege cyifashishwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo zajyaga kugaba ibitero ku birindiro bya M23. Iki kibuga cy'indege kandi ni nacyo ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Kivu y'Amajyepfo zakoreshaga mbere yo gutaha mu ntangiriro za 2024. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike ni Lawrence Kanyuka nawe yemeje ko Kavumu n'ikibuga cy'indege byafashwe mu rwego rwo gukumira ikibi aho gituruka. Kanyuka yagize ati nkuko twabisubiyemo twasenye ikibi aho gituruka. Ikibuga cy'indege cya Kavumu cyatezaga ibibazo abaturage bo mu bice tugenzura n'ibirindiro byacu. Ati kuva ubu rero Kavumu n'ibice biyikikije birimo ikibuga cy'indege byafashwe na AFC M23. Uyu mujyi ufashwe nyuma yaho guhera mu ijoro rya tariki 13 rishyira iya 14 Gashyantare 2025 abarwanyi ba M23 bafashe centre ya Kabamba na Katana ziri muri teritwari ya Kabare. Abasirikare b'ihuriro rya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite ubwoba ko mu gihe cyavuba M23 irabambura umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Bamwe muri aba basirikare batangiye guhungira mu zindi ntara nka Tanganyika n'ahandi. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo gikomeje urundi rugamba rwo kubafata kugira ngo basubire kurwana. Perezida rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo agiye guhita ava mu Budage bwangu nyuma yaho umutwe witwaje intwaro wa M23 ufashe ibindi bice mu burasirazuba bw'iki gihugu. Byamaze rero kwemezwa kandi ko Tshisekedi atazitabira inama isanzwe ya 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe iteganyijwe ku itariki 15 na 16 Gashyantare 2025. Tshisekedi ari i Munich mu Budage mu nama ikomeye ya politike n'umutekano yahuje ibihugu hafi 70 ndetse yatumiwemo nk'uko byasobanuwe n'umuvugizi we uyu witwa Tina Salama. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyasobanuye ko indege ya Tshisekedi iramuvana mu Budage saa 2 z'ijoro imugeze i Kinshasa mu ijoro ryo kuri uyu wa 14 rishyira uwa 15 Gashyantare muri uyu mwaka nyine wa 2025. Naho Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa Tuluka niwe uhagararira Tshisekedi mu nama ya AU ndetse yamaze kugera i Addis Abeba muri Ethiopia ahari icyicaro cya AU. Tshisekedi agiye kuva mu Budage ikitaraganya nyuma yaho abarwanyi ba M23 bambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice byinshi birimo centre ya Kalehe nk'uko twabivuze haruguru, Kavumu ndetse n'ikibuga cy'indege cyaho ngaho. Mu butumwa Minisitiri w'Intebe Sumirwa yahawe nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo gusaba ibihugu bya Afurika yunze ubumwe kwamagana u Rwanda, igihugu bashinja gufasha M23. Gusa u Rwanda rwagaragaje kenshi ko ibi birego nta shingiro na rito bifite. Mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya Afurika yunze ubumwe hateganyijwe ibikorwa by'ingenzi birimo kwemeza Perezida Joao Lourenço wa Angola nk'umuyobozi mukuru mushya w'uyu muryango. Haranatorwa kandi perezida mushya wa komisiyo yawo.
Reka kandi dukomeza tubabwira ko ya mirambo y'abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo bapfiriye ku rugamba n'umutwe wa M23. Reka kandi tubabwire ko ya mirambo y'abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo bapfiriye ku rugamba bari bahanganyemo n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu yamaze kwakirwa mu cyubahiro maze ishyikirizwa imiryango yabo. N'umuhango rero wabereye ku birindiro by'ingabo za gisirikare zirwanira mu kirere witwa SWAT Corps Air Force Base ni mu mujyi hariya wa Pretoria muri Afurika y'Epfo nyine. Perezida Cyril Ramaphosa n'umwe mu bari bitabiriye uyu muhango. Ramaphosa yavuze ko aba basirikare babaye intwari bagwa ku rugamba barwanira abavandimwe babo bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanavuze kandi ko bari bagiye kuri uru rugamba mu mugambi mugari wo gucecekesha imbunda ku mugabane wacu dukunda wa Afurika. Iyi mirambo yageze muri Afurika y'Epfo nyuma y'ibyumweru birenga 2 by'urugendo rwari rugoranye. Kuva aba basirikare bapfa umwuka wabaye mubi hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Iki gihugu gishinja u Rwanda ko ari rwo rwabigezemo uruhare. Gusa nyuma y'ibiganiro byabaye no gushyira umucyo ku buryo urupfu rwabo rwagenze, Afurika y'Epfo yahise icisha make. Kurikiyeho uburyo bwo gushaka inzira yakwifashishwa mu gucyura iyi mirambo biza kugorana cyane ko inzira y'amazi yari yarafunzwe na M23 hamwe n'iyo mu kirere. Uburyo bumwe bwari busigaye bwari ukunyuza iyi mirambo mu Rwanda kuko umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda wo wari ufunguye. Ku itariki 7 Gashyantare nibwo iyi mirambo yanyujijwe mu Rwanda ijyanwa muri Uganda inyujijwe ku mupaka wa Cyanika. Yahavuye ijya muri Afurika y'Epfo ariko inyuze muri Tanzania na Malawi kuhasiga abasirikare 2 ba buri gihugu baguye muri intambara. Perezida Ramaphosa yavuze ko igihugu cye gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ihagarare. Anavuga ko inama iherutse guhuza SADC na East African Community yatanze umurongo muzima ushingiye ku biganiro. None ariko igisirikare cya Afurika y'Epfo cyabujije abasesenguzi kunenga ubushobozi bwacyo mu gihe kiri mu kiriyo cy'abasirikare bacyo 14 bari nyine tumaze kuvuga bapfiriye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubutumwa bwatanzwe n'umugaba mukuru w'iki gisirikare General Ruzani Mapwanya ejo ku itariki 13 Gashyantare 2025 ubwo yari mu muhango wo gushyikiriza imirambo y'aba basirikare imiryango yabo. Ubwo hamenyekanaga amakuru y'urupfu rw'aba basirikare, abasesenguzi mu bya gisirikare n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi banenze ubutegetsi bwa Perezida Cyril Ramaphosa bagaragaza ko igisirikare cyabo kidashoboye kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Aba basesenguzi n'abanyepolitike basobanuye ko igisirikare cya Afurika y'Epfo kidafite ibikoresho bihagije bitewe n'ingengo y'imari nke kigenerwa. Bagaragaza ko kandi abasirikare boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batagombaga kujya mu ntambara. General Mapwanya yatangaje ko mu gihe igihugu kiri mu kababaro ko kubura abasirikare bacyo, abo muri Afurika y'Epfo batakabaye bajya mu biganiro mpaka byibaza ku kamaro k'ubutumwa boherejwemo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye yagize ati bisa naho abanyafurika y'Epfo twishimira kwitera ububabare. Ntabwo igihugu kibabajwe n'urupfu rw'intwari zacyo kiba mu kwibaza ku kamaro n'igihombo kiri muri sitati y'ubutumwa bwacu. Ati umuntu ajya kure akabaza ubifitemo inyungu ku buryo twisanga muri iyi ntambara. Intwari zacu zatabarutse iyo ziba zikiriho zari kwibaza ziti se iki nicyo gihe cyo gutangiza ikiganiro mpaka ku mafaranga ahabwa igisirikare. Uyu musirikare yasobanuye ko mu bihe bitandukanye we na bagenzi be bayoboye igisirikare cya Afurika y'Epfo bagaragaje ko amafaranga kigenerwa adahagijwe.
basaba ko ingengo y'imari yacyo ivugururwa kugira ngo bubahe ubushobozi bwacyo. Ati ntabwo muri ibi bihe dukwiye kugerageza gushyira iki kibazo muri politike. Ati tuvuga ko igisirikare cyakabaye cyarakoze ibirenzeho. Ati twabikoze uko dushoboye kugira ngo abantu bacu babone intwaro, babone ubushobozi, bashobore gukemura ibibazo bahura nabyo. Yakomeje agira ati nk'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu, ati ndasaba abagenero bari mu kazi n'abari mu kiruhuko ndetse n'itangazamakuru kutajya mu mukino wo kwegekanaho amakosa muri ibi bihe. Ati niba twitaye ku bibazo byacu kandi niba dushyigikiye abasirikare bacu n'imiryango yabo babuze ababo. General Mapwanya yijeje abanyafurika y'Epfo ko igisirikare cyabo kizabaha amakuru ajyanye no kubaka ubushobozi bwacyo kuko bafite uburenganzira bwo kuyamenya, ariko ngo bizaba mu gihe bazaba bavuye mu kiriyo cy'aba basirikare. Yakomeje agira ati umuntu yakabaye yumva ko turi mu bihe by'ikiriyo nk'igihugu. Ati abasesenguzi bacu n'impuguke zacu mu bya gisirikare turabasaba kudasuka umunyu mu bisebe by'imiryango y'ababuze ababo na bagenzi bacu. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babaga mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ndetse n'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Bapfiriye mu mirwano yabereye mu mujyi wa Sake ndetse na Goma.